د سر وی روژا کو جمساب شردن حیاتا پیران و کما وزیران آنی بو جهره 14 سال درباز ببون. دبو 14 سال کو جمساب و شامران زوجی بون و جیان خواه کربون یک. اف دهات وی واته که اف 14 سالن که جمساب لسر سوز خواه ما بو و جباجر و ولات خواه سر روی عرده دوره. دوان 14 سالن که زوجی بون ده جمساب تجاری ولات خواه دیا خواه حوالین خواه و جیان خواه سر روی عرده جبیره نکربو. هر گاوه که دم درباست بو حسرت و بیری کرنا ولات دایک حوال و هوگر و جیان سر روی عرده ده دل جمسب ده مزند بو. وی حسرت و بیری کرنه وک آوه که وره لدرک بقومه و لحیویا بکو ریه که جخوا ببینه و جخوا را ببینه دوره را بتاقه و بهرکه بریا خواه هر بکورانی دل جمسد ده قومی. هر روزا کدچه آف خواستک و حسرت بیتر دبو و ده قومی. بیری کرنا بیتر به دجواری ایریش جمسب دکر. بیکو اوی بیری کرنه شعبانی باجار بنعردی اوینا دل خواه شامارن را ببیجه خایا وی جی هبو. جمساب دخواست وی وشیره لی تشتا لبر چاوان ندهات وشارتن. کنگی کو بتند بمایا جخور را پرسن وسا دکر. گلو دیا من نها چر روشه دیه. گلو دجیان نا. گلو حوالین من چدکن. گلو شعمور چدکه و چدجی. گلو ولاتیه من روشوان چیه پادشاه هینا وسا نهاقی لوان دکه یا نا. ند دستی ویده بو جدلی ویده دهات کو بوان تشتانا زانبه. لی بخواستنی ندبو و تشتک جیره ایان ندبو. ببین مراقی و حسرتی دعیار خود ده قلقلی. لباجار بناردی هیلکوی شا و هیلکوی بیارام بو. بزواج خواه شا بو جیان خواه بشامارن رازی بو دلخوش بو و جی حزد کر. لی لحیلادن دایکاوی جیان سراردی و ولاتی وی جبیراوی در ندکت. هیا شاماران جوی روشاوی هبو لی خواه نزانی داتانی و وک به تشتکی نزانبه تفدگریا و جبونا که حسرتاوی سفکتر بکه چجه دسته وی دهات دکر. دید که بیری کرنه وک برینه که او جی کور ایدهشاند. بدجواری او دگوت وی جی خواه لی رادگرد پیف جی ونه دکر و نخواست بیتر برینه بازرینه. تشتن هنه حتی دمک مروف دکاره خواه لبر راگره و ج ندیتیوه وره. لیگاوه که دما وی کویا قومینه تی ایدی نماجد ده تشتکی ده هلته و ده قومه. جبونا وی بری کرنا دل جمساب جی دم تیرا خواه در باس ببو وقتی گوتنا وی سر وشارتی هات بو وی راستی که لپیش چعوان بو ایدی ندهات وشارتن. لسر وی روژه که جمساب بریار دا که وی سر خواه هیلا شاماران و جی ایام بو جی روکه. پشتی هنکی لسر فکری و گوت دلالا من وکو تجی لی های بویی اف دمک دریجه از با آگری بیری کرنا مالا خواه دیا خواه جیانا سرعردی و ولات خواه سرعردی دشوتم. هر وساجی ده مرق روشوان و روشا ولات خواه ده ما نما دزانم دایکا من ساغا یا نا گلو روشا گلی من چاویه. جبر بیری کرنین و مرق دیتنا وان از ند تحالی دمه. جتا و خویه که من چقاسی بر خواه دایه لی هر مروف وک خوادی خواه قوته که و دایاغه که یه منجی قی حتی ورایه. تو خوش دزانی به چقاسی جتا حزدکم لی
tevlî wê jî dixwazim herim van bibînim û dûre dîsa li te vegerim werim vira. Hem dixwazim ji pirsên xwe re bersivna bibînim û merexa xwe bim serî him jî hinekî bayekî ji ber serê xwe berdim û werim. Hêvîdarim ku tu yê destûrê bidî min da ku vegerim herim û kulê ji dilê xwe biavêjim. Ez ji te hez dikim û bila soz be ku ez ê ti wextî ti neqencî û xerabiyê negihînim te şenî û bajarê te. Şahmaranê tişta ku jê ditirsîya hatibû serê wê, çi qasî jê reviyabû jî nedîtî û hatibû jî di dawiyê de Cemsep nema debar kiribû û birîna xwe re rê wê dabû. Ji ber vê şahmaranê gelekî değişiya, lê tiştekî ku bikira nemabû. Tenê hêsirên ku ji kerba dilê wê diherikîn, bihna wê hinekî derdixist. Piştî ku Cemsep peyva xwe qedand, wê bi giriyê xwe re got: Delalê min, tu yê jî qenc zanîbî ku ez ji gelekî ji te hez dikim û ez te bi ruhê xwe nadim. Tu bê ez zanîbî ku heta îro min gotineke te nekiriye dudu. Dîsa bila tu zanîbî ku rewşa te ji ber çavê min qet nereviyaye. Çawa ku te wek kesê ku di nav du çeman de dijî diqilqilî, ez jî wisa me. Te dixwast tu herî ser rûyê erdê, lê ji bona ku ez neyêşim, te ev daxwaza xwe ji min vedişart. Min jî dîdît ku dixwazî herî û nikarî li min vebî, ji ber vê jî ez değişiyam. Min dixwast ji te re bibêjim: Haya min ji birîna te heye. Heta ji min tê dixwazim derman bikim, lê hev ew ji destê min tê, lê min neverîbû ji te re bibêjim birîna ku tu berdinalî ji min vexuyaye. Wek aniha ez ê têketama rewşeke dijwartir. Ka niha ez ê çi bikim? Belê, dibînim ku dilê te ji ber bêrîkirina dayîka te û welatê te yê sererdî dişewite. Ji ber vê reşa te min jî êş dikişand. Te qenc kir ku tu derbû. Min jî nema dixwast ku tu bêtir ji ber vê kulê û birînê bêşî. Ez ê niha ji te re tiştekî bibêjim, lê bila dilê te ji min nemîne. Tişta ku ez ê ji te re bibêjim, rastiyeke mirovan e. Mixabin mirov bêbextin, îxanet dikin serpêhatiya min, ya ku ez ê niha ji te re bibêjim, jî li ser vê bêbextî û îxanetê ye. Serpêhatiya min ev e: kesek bi navê Belqiya rojekê li çend rûpelên ku bavê wî veşartine rastê. Behecan van rûpelan ku bavê wî jê ji her kesî veşartine dixwîne. Rastiya di nav wan rûpelan de wî dikişîne nav xwe. Wê rastiyê ku bi salan di nav wan rûpelan de maye, di wî de hil nehatiye. Ketiye bin barê sireke ku kes pê nizane. Sirreke ku kesek pê nizane. Piştî ku ber bi bayê wê sirrê û rastiyê têkeve tac û taxtê xwe, li dû xwe dihêle û li pey dîtina wê rastiyê digere. Di wê gera xwe de rojekê digihêje girava ku em lê dijîn. Li binê darekê xwe berdide erdê û ji ber betilandinê xew radihere. Kengî ku ji xew şiyar dibe û dixwaze rabe ji wira here çav li mar, zîha û efrîdên min dikeve. Dixwazin zû ji wira bireve û bi xilas nikeve. Lê bi kîjan aliyê ve dihere li marekî, li zihayekî yan jî li efrîdekî rastê. Wê gavê min ew dîtibû. Xwezî min nedîtibûya çawa çavim pêketibû, min jî hez kiribû. Li ser wê min bang lê kiribû û jê re gotibû: Lo, mirovê ku bê destûr daxilî ser erda me bûye, netirse.
پر دترسیا و چاوین وی لروی بون من جرا گوتبو بر به من وره و نترسه نهات میوان می پشتی کو وی لین ریبو خلاصی جمن تنیه بترس بر به من وهاتبو من لناوه چوی پرسی بو گوتبو بلقیا من گوتبو تخیره چه کاره تل لوان دران هیا بلقیا کیجان بایی تو آویت یورا از بر بای مرقی کدمه ببر بای حسکرنا کدمه من تاج و تخت خواه و ولات خواه لپی خواهش دیه و پی مرق و حسکرنه کدمه او چه مرق و حسکرنه کو کریه تو ترکی دنیای ببی و ورد ناو عردران را درکوی جمر قالا سرپیاتیا خواه و مرق خواه کربو جبر مرق زانی همو تش لپی خواهشت بو دابو دو حسکرن و مرق خواه منو کربو میوان ما دری صندوق کلو دردان جهر را وکر بو هر گاو ساعت جمن دخواست کو امی بردن من جرا گوت بو امی نکار بنت بردن باوریا ما بمروف تنیه مروفی کو هاتب ورا وگر جرا تنیه قی قدر تتو آویتیا ورا بقدر خور رازی ببا باوری بمروف نای هگر پی بحسن ام لورانه اوی جبونا ما خراب با جیان و هبونا ما اوی ده خطره که و او جناف خواد تانکت بو چند روزان لجمر مابو هر تم جمن خواسته بو که ام وی بردن من جی روزه که من جی گوته بو دوی هری که وران نجه منه نولات منه دخوازم هرم دزانم بای که تو دایه بر خواه اوی تببه د جه کی دن را درخه دزانم توی نری ولات خو لور به همین تو زانی گروکم بانگی ما و بر به بای لزکرن و مراق کتمه و به لکو از هرم من جه دست وی نکربو درو من زانی بو بلاقیه نه و هر کسی بلاقیه نه و هر کسیه وی دایا پی حسکرون و مراقه و دستین خوش همو تشتین دنیای ششتویه فکری بکو اوی لگوری وی مزنی گرانی خواه تف بگره اوی جه ما جه کسی را نبیجه من لی دلی خواه گوهدار کربو و جرا گوت بو بنر تا بردم لی جه هیلک وجی دلی من نرحته باوری و بخت دابو من کو اوی جه ما جه کسی را نبیجه اوی بری خواه هره من نخواست بو جوار باور بکم و من او بردابو ما گوت بو قی جرا داوی ام لحف دنرن حتی کو بخت خو خرا کر و لسر سوز خو نسکنی جی من دگوت قی جارک دن امی هفدو نبینن لی پشتی وی ام دی سال لحف راستات بون بلقیا حیوان ی خانت بردابو ناف باوری خو و هاتبو وکوان کسن کو عقل وان جی چیزی خلقی بل یکیدن گهدار کربو و بخت خواه خرا کربو یکو وی لی گهدار کربو او کاب بگلک تشتی زانی بو و پر تشت خوانده بو جوان خواندن خواه گشت بو گهاشت بو ویا که مورا سلیمان هیا چی ببا خودیه و مورا اوی ببا خودیه خواه و قدرت کم مزن لسر همو روحبر جن پری مروف و حیوانان اوی ببا خودیه هزک مزن همو دردوی او بکو و موره بدست خه و پی ببا حکم دنیا و عالمه جو خواندن نخواه زانی بکو لاش سلیمان لپیش 7 دریایان گراوکی جبونا کو کاربه 7 دریایان درباس بکه و خواه بگینه و گراوی جی آنگو جبونا کو لستر آوه بمشه و نچه بنی آوه جی حوجداری به گهایا کی هبو گهایا کو قالاوی دبه بدیتا و ده لنگین خواه بدا وکل لسر عرده بمشیا اوی لسر آوه بمشیا جبونا کو خواه بگهاندا و گهای جی دویا خواه بگهاندا من شخواندن خواه علمی بکو از به همو گهایان زانم به کیری چتین لوما لپی من بو و لجه کو از دگریا
گاوا کو او بلاقیا لحف راستین و قاب جپیوین بلاقی دردخه کو او بجه من زانه پشتی کو او قناعت بیر چیبویه جبلاقی را ونه قطیه داوی جه را گوتیه بلاقیه از دزانم به مورا سلیمان لکویه تو جی بجه شامران زانی اگر ام حیزن نخوا بکن یک اوی همو دنیا دبن حکم مکوه و کاب برچیا حیز و قوته بو زانی نخوا تنی جخور دخواست لوما مجی ویه ببو وک آوا که ده گولان ده گنی ببه بلقیا پی خاپیا بو جی هبو که اوی بگیجه تشتا لیدگره و اوی مرقی جدلی خود درخه لوما قبول کربو نه که سوزا دابو من جبیر کربو نه بنگینی او جی ری درخست بو صبر خو نکشاند بو و خواسته بو زودتر بگیجه وستره خاطنه گراوه که ازلیمه و بدزیکا خوغدانه بنده من کنگی که در کتبم گره دیتنه من که من دیت از بسندوق دمه از آتبم گرتن چه از گرتبوم نخویا بو دناف توره که دبوم و تولی توره ده صندوق دبوم من گوته بو از حسیری بردست چیمه چه دوزه بمن رهیه دنگه که گوته بو نترسه همه تشتکی خراب بتنکن شردکی ما و دخوازک مجده هیه تو بینی جه همه تا آزاد بکن یا نا تو نما ولات خواب دبینی هون چه تخوازن ام لگاهی دیگرن او چه گاهی هون لیدگرن ام نوی گاهی که مروف پید کرد لسر آوه بمشه دیگرن او گاها جمره لازمه هون چه بکن جوی گاهی امی حفت دریایان در باس بکن و هرن مورا سلیمان بدستخن او بسایاوی گاهی دنیا ببنی حکم مکوه جویده نخویا بو لی من دیدو که دخوازه با آگری خواه بشوته من فهم کرو بو که اوی ده اوه اوغره ده جانی خواه بده دوی روشه ده ام چل روز و چل شوی به هفره لوی قایی گریابون کنگی که بهنا گاهی ام لی دیگریان هاته بو من جوان را گوته بو گاهی هون لی دیگرن اف گاهیه گاه دان هف لنگی نخواه دان لبر آوه که صندوق دانین دبر و چون و لسر آوه مشیان کنگی که وان از لدفع ریه دچه ولات من برده بوم هینا نه من بلقی دیت بو من فهم کرد بو که وی سوزا خواه و خواریه سر خواه برده بو برخواه و نکاری بو لچاوین من بنریا من جرا گوته بو من جترا نگوته بو بحسن و حویری و مروفان ده ای خانت هیا جوی هبو که از بی فهم نکم جی هبو که از بی نزانم عشقا زانین لسر وی خستیه و چاوی می کور کریه هایا وی جی تو نبو که ای خانت او لوتاندیه و او لوتاندن نما جرحی وی صافی دبه من جوان را گوته بو دفج مورا سلیمان بردن هین وقت آوه نهاتیه تشتاک و قوت آوه ناگیجه خوال لی را نکشنن اوی زراری بدوه من جی وان را گلک تشت گوت من گلک شیرت لوان کر لی شیرت و پیفین من فیده نکر من جوان را قالا گهاین دن یکم نمریه جوانیه و دولمندیه ده مروف کر تاو نه لسر بالوان بو من نریکو بلقیا جی پر دخوازه هر ورا جبونا خاطر وان چند روزن اولی من جرا گوت تو حوالی تا هون لپی حمان تشتینه تو جی حزدکی ولیدگاری لی او حزناکه ناجه تشتکی ناجه کسکی حزناکه لوما اوی شیرتو تامیک من یا دن لتهبه حگر بو قسمت و هون گهاشتن ورا بهل اول حوالت راه للمهره تن نزیک نبه وگاوه توی فهم بکی به چما وشیرت تل تدکم اف قنجیا داویا کو بتدکم
via jî bîr neke. Ketin rê û çûn heta ku ji ber çavên min wenda bûn jî min li pey wan nerî. Ez jî vegeriyam nav mar, zîha û efrîdên xwe. Min hemû serpêhatî ji wan re qal kir û me ji vira bar kir em hatin vira. Ji wira bar kir hatin vira. Camsap heta vira bi sebr li şahmaranê guhdar kiribû. Ketibû meraqê bêka çi bi serê wan de hatiye. Mora Suleyman dîtine yan na ew ê pirsan ji şahmaran jî kirin. Wê dîsa dest bi peyvê kir û got: Çûna xwe gihandine wê şikefta ku textê Suleyman lê ye, hîna ji dûr ve ronîye ku ji giravê hiltê dibînin. Derketine giravê, ti babekî sekinîne, kengî ku çavên wan helimiye roniyê berê xwe dane cihê ku textê Suleyman lê ye. Dibînin ku Suleyman wek dixew be li ser textê xwe dirêj kiriye, wek nemirî be û raketibe. Dibînin ku destên wî li ser zikê wî li ser hev û mora wî di tilîka wî de dibiriqe. Li wira şîreta min tê bîra Belqiya, ew xwe li dawî digire û qap ber bi hûngulîsk û morê ve Belqiya ve paş ve gav davêje. û qap bi bêsebriya salan û bi wê hesreta ku ew ê hukim li ser kesî û her tiştî bike, destê xwe dirêjî morê dike. Wê gavê wek erd binale dengekî ku mirov ji guhan dike tê û pê re zihayek xuyanî dibe. Agir ji devê ziha diçe û qap di navbera du tiştan de dimîne, yan ew ê mirinê bide çav û xwe dirêjî morê bike, yan jî ew ê ji hemû tiştê biqere û vegere here. Xwesteke çavê wîn kor kiribû. Wî çava xwe dirêjî morê kiriye, agirê ku ji devê ziha derdikeve, wî digire nav xwe û wî dike qîjot. Belaqiya ji tirsan diricife. Çavên wî vedibe û ji wira vediqete. Piştî gelek serboriyên ku niha ji min nayê qala wan ji te re bikim, vedigere welatê xwe û wê serpêhatiya xwe dinivîse. Ji ber ku ez ketibûm meraqa wan, min efrîdekî xwe li pey wan şandibû. Efrîdê min di vegerê de wana ji min re gotibû. Bawerim ku Camsap niha jî wek belaqiyayê ewiliyê ku li giravê bû, ew ê ti carî nexwaze ti zirarê bide min, lê gotine bawerî bi mirovên ku şîrê xav mêtiye nayê. Camsapê ku ew ê neqenciyê bigîne me, ew ê êdî netûyê niha bî dîsa dibêjim ji te bawerim ku tu yê ti neqenciyê û xerabiyê bi min nekî. Lêya ew ê heta derekê wisa be. Wek aniha te heta niha ji ber vê birînê debar kir, min jî hew ji ber vê rewşa te yax kir. Fermo destûra çûyîna te heye. Tu zanî dixwazî here, dixwazî bimîne. Ez ê ji kesî re nebêjim. Tu çûyî ser rûyê erdê û ew ê zû bi zûhaya wan ji çûna te çênebe. Lê ji te dixwazim ku tu ti carî min ji bîr nekî. Ji bîrkirin nivê mirinê ye. Gava ku tu yê derkevî ser rûyê erdê, jî hay ji xwe hebe. Laşê xwe bi tezîtî nişanî ti kesan neke. Bi kesê re bikete nekeve avê û xwe li cem kesî neşo. Kesên ku ez dîtibim û daketim bajarê me yê binerdî, di vegera wan ya ser rûyê erdê de laşê wan xalxalî dibe. Ev nîşanî wî tiştî dike ku ya ku ew kes bi rêya nepen ya ku tê bajarê binerdî dizane. Şahmaranê dabû pêşiya Camsap û ew bi dizîka anîbû ber deriyê ku ji bajarê binerdî de here ser rûyê erdê.
لورا او جامساب جارك دن بسر هف دگریان و خاطر جهف خواستن جامساب با آویه کی تفلی هف دریا کو دردک وستر روی عرده را درکت جور جامساب پرچه یک جخوال لباجار بناردی هشت بو و درکت بو سر روی عرده شامران ایدی کم بو نوی روحی خواه جامساب رشانده بو جور او بسا نیو ما بو اوی ایدی لبنده هاتون وگره جامساب مایا اوی ایدی لبنده هاتون وگره ونیوی خواه ببیا هفیا وی او بکو ده آلی نچه ده گوهرتن ده جامساب چه نبن بمقصد نقنجیه لوی باجار وی و نگر نه